Kao što je najavljeno na pozivu za zbor građana, učešće u istom će uzeti gosti iz oblasti za zaštitu životne sredine. Stoga bih vam predstavila našeg prvog gosta, gospodina Željka Stojkovića iz Lazarevca, predsjednika Srpskog centra ekologije u Lazarevcu. Pre par godina je na poziv lokalne samouprave grada Lupin u Poljskoj bio pozvan da u ime mesne zajednice Vreoci 1 ekološkog pokreta Srbije bude predavač na temu negativan uticaj na životnu sredinu u mestima gde se eksploatiše ugalj. Da je Željko veliki pobornik za zaštitu životne sredine i za očuvanje kulturnih dobara govori podatak da je pre par godina stupio štrajk glađu i kao znak protesta jer je rudarski basen Kolubara želeo da proširi svoj kop na mestu groblja u mesnoj zajednici Vreoci s ekshumacijom istog. Reč dajem Željku Stojkoviću. Izvolite. Poštovana gospodo, dragi građani Lazove, ja vam se zaista zahvaljujem na pozivu i na ovom divnom gostoprimstvu. Ja sam Željko Stojković iz Lazarevca, predsjednik Udruženja Srpski centar ekologije, čiji je program upravo zaštite životne sredine i duhovnog i kulturnog nasleđa. Lazarevac, kao rudarski grad u kom je prisutna industrija, proizvodnja, prerada i eksploatacija uglja, je po svim parametrima zagađenja posle Bora drugi grad po zagađenju. Shodno tome, kao i svuda u svetu gde su prisutna jaka zagađenja i velika ugroženost lokalnih zajednica, kao kontratežnja tome, jako je organizovanje ekološki pokret. Upravo iz tog razloga mi smo se pre nekoliko godina jako dobro organizovali, jer smo imali upravo kao i mi sada trenutno ovde jedan veliki problem. Taj problem je kompleksan, govori se o čitavom raseljavanju čitavih lokalnih zajednica, nekoliko stotina hektara površina, obuhvaćeno je nekoliko hiljada ljudi, uz svo prisutno kršenje svih mogućih prava, prava na zdravu životnu sredinu, prava na imovinsko-pravnu zaštitu, odnosno zaštitu svojine i vezano za same kompanije koje vrše te aktivnosti, vezano za radna prava radnika unutar samih kompanija. Imamo dosta iskustva u radu sa lokalnim zajednicama koje su pogođene ovakvim i sličnim problemima. Mogu samo da navedem primer mesne zajednice Čučuge u opštini Ub, to je inače susedna opština našem Lazarevcu, u kojoj upravo pokušavaju da naprave pogon za reciklažu otpadnih guma. To možda ništa ne bi bilo čudno i neobično da se ne radi o jednom izuzetnom poljoprivrednom kraju gde se ljudi bave pretežno voćarstvom i gde se uspešno bave voćarstvom. Lokalna zajednica opštine Ub pokušava da za račun nekih privatnika koji su došli do ideje da mogu profitirati na reciklaži otpadnih guma, pomogne da se napravi taj pogon. Iako se građani bune, iako to nema nikakve veze sa logikom, jer jedini u budućnosti izvozni artikal Srbije će biti i moraće da bude poljoprivredni proizvod. Ja sam imao prilike da obiđem dosta zemalja Evrope i mogu da vam kažem da nigde, sem u Srbiji, u Vojvodini, nemamo takve parametre pogodne za poljoprivredu. Nije samo u pitanju zdravo zemljište, nije samo u pitanju voda, u pitanju i klima. Srbija na celoj svojoj površini ima sva ta tri parametra. Budućnost Srbije biće u proizvodnji i izvozu malih serija ekskluzivnih poljoprivrednih proizvoda, kažem proizvoda, ne sirovina. Sirovinu je najlakše izvesti, ona je najjeftinija, mi bi trebalo da napravimo proizvode koji će biti prepoznatljivi na domaćem i na evropskom tržištu i koji će biti takvi da će im biti teško odoleti. Iz tog razloga Srpski centar ekologije će ovih dana upravo pokrenuti jedan veliki projekat
koji će se ticati pokretanja proizvodnje na neobrađenim površinama, na neobrađenim poljoprivrednim površinama u Srbiji. Takvih površina je negdje oko 700.000 hektara, preko 50.000 hektara u državnoj svojini. Meni je posebno drago danas da ste me ovdje pozvali sticajem okolnosti. Ja sam bio vojnik 95. u Banovcima u Stare Pazove i tada ste isto bili divni domaćini. Upoznao sam mnoge ljude tada i mnoge porodice sa kojima sam i danas u kontaktu. I mogu da kažem da imam puno razumevanje za ovaj vaš problem, jer dolazim iz slične sredine, iz sredine u kojoj se i dan danas, bez obzira na našu veliku borbu, i dalje krši ljudska prava, i dalje se krši osnovno Ustavom zagarantovano ljudsko pravo, a to je pravo na zdravu životnu sredinu. Vi svi verovatno znate da je država Srbija potpisnik raznih međunarodnih konvencija, ugovora i obaveza, između ostalog i Arhuske konvencije, koja se tiče jako bitnih stvari kada mi kao građani dođemo u ovakve probleme. Radi se o pravu na učešće građana u donošenju odluka. Hvala Bogu, vidim da ste se dobro organizovali i pošto će javna rasprava po ovom pitanju nakon donošenja plana detaljne regulacije tek biti, jako je važno da vi kao pojedinci, kao pravna lica, kao udruženja koja predstavljaju građane i štite interese vaše, blagovremeno upute primedbe, pismene primedbe preko pisarnice opštine sa delovodnim pečatom, jer će to biti osnov za sve drugo i za sve kasnije što se bude u ovom pitanju dešavalo. Također imate pravo i na informisanost, tako da su i naši zakoni, pogotovo zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja, prilagođeni tome, shodno članu 15 zakona o dostupnosti informacijama od javnog značaja. Vi preko poverenika za informacije, trenutno je to gospodin Odvojk Šabić koji prilično uspešno to radi, imate pravo na dostupnost svakoj informaciji koja se tiče kako eventualnog izgradnja ovog postrojenja za preradu otpada, tako i po svakom drugom pitanju koje se tiče vas, zaštite vaših života, vašeg zdravlja, zdravlja vaših porodica i vaše dece. Također, jako bitan član koji proističe iz Arhuske konvencije je dostupnost sudu. Znači, ukoliko neka prava građana budu ugrožena, ja u ime Srpskog centra ekologije mogu večeras da vam ovde ponudim, da vam obećam da ćemo vam na raspolaganje pružiti naš pravni tim koji ima veoma veliko iskustvo u zastupanju građana i lokalnih zajednica pred međunarodnim sudovima, pred domaćim međunarodnim sudstvom, zaključno sa sudom u Strasburu. Od 2002. godine, kada je tada gospodin Goran Svilanović bio ministar inostranih poslova i potpisao je ugovor, odnosno obavezu na osnovu koje je Međunarodni sud za ljudska prava u Strasburu postao, znači, apsolutno kompetentan, odnosno ima jurisdikciju nad domaćim pravosuđem, tako da ništa nije to čudno da se u zaštiti nekih naših ovdje ugroženih prava stigne do Strasbura. Ja se nadam da po ovom pitanju nećemo ići dotle, da će moći ovo da se riješi na druge načine, jer vaš zahtjev je potpuno opravdan. Vi ovdje živite u Staroj Pazovi, u Sremu, gde je zemljište prve i druge klase izuzetno pogodno za gajanje svih poljoprivrednih usjeva. Verujem da mnogi od vas žive od poljoprivrede i vaše legitimno je pravo da zaštitite i vašu životnu sredinu i vašu, da kažem, osnovnu ili dodatnu delatnost od koje ostvarujete profit, od koje živite. Srpski centar ekologije je izuzetno aktivan, kao što sam malo pre rekao, po pitanju zaštite lokalnih zajednica. Ovo ništa nije novo ni čudno. Znajte da niste jedini u Srbiji koji ste ugroženi. Nažalost, naše vlasti, kakve god da su, često zaborave interese građana, pa stanu nekad na stanovište neke korporacije ili energetske kompanije ili bilo kog privatnog ili društvenog lica, odnosno pravnog subjekta koje želi da ostvari profit ne mareći za interese građana. Ovo je 21. vek, ovo je jedna
demokratska zemlja u kojoj na svaki legalan i moguć način građani imaju pravo da zaštite svoje interese. Meni je drago da vas vidim večeras u ovolikom broju, što znači da je interesovanje za ovu temu izuzetno i nemojte dozvoliti da to interesovanje opadne. Na osnovu svog iskustva mogu da vam kažem da će pokušati svašta, pokušat će da vas zavade, pokušat će da učine sve da bi se ovaj izuzetno večeras skup, a slobodno mogu reći i pokret, koji je usmeren ka zaštiti životne sredine i vašeg zdravlja, znači učinit će sve da to pokušaju da razbiju. A vi to nemojte da dozvolite. Sarađujte, poštujte se, pomažite se. Ja ću uvek doći na vaš poziv i pomoći ću vam i savjetodavno i sa timom svojih kolega. Ja sam samo titularno predsjednik, operativac, čovjek koji organizuje aktivnosti, ali u našem timu imamo stručnjake raznih vrsta, imamo sudske veštake, imamo advokate, imamo profesore univerziteta raznih struka, imamo novinare, predstavnike medija. Znači svaki ovakav ili sličan problem može da se odreaguje adekvatno i sa ciljem da se pomogne građanima da se izbore za svoja legitimna prava. Hvala vam još jednom na ovom pozivu. Ja ću večeras vam podeliti ove, da kažem, vizit karte sajta Srpskog centra ekologije koji će biti aktivan za nekoliko dana i tamo ćete imati naše kontakte i neposredno ili preko vaših predstavnika budite slobodni da se obratite za bilo kakvo pitanje, da pozovete za pomoć. Ako mi ne znamo kako ćemo da reagujemo, naći ćemo ko zna. Uglavnom znajte da niste sami. Lazarevac je u centralnoj Srbiji, u Šumadiji, ali je ujedno i beogradska prigradska opština kao Zemun, kao Obrenovac, kao Barajevo, tako da je to jedna specifična sredina i s obzirom da i mi kao i vi ovdje imate slične probleme, imamo veliko razumevanje. Također je opština Lazarevac potpisnik jednog projekta koji predviđa izgradnju reciklažnog centra za otpad za 11 opština. Tu su Valjevo, Koceljeva, Obrenovac, Lajkovac, Ljig i još mnoge druge opštine. Mogu da vam kažem da taj projekat datira negde otprilike 2004. godine, pa je lokalni ekološki akcioni plan važio 2006-2010. I trenutno se po tom pitanju nije maklo dalje od projektne dokumentacije. To su realni zahtevi opština iz centralne Srbije, jer mi smo zatrpani otpadom tamo, nažalost, i nama bi išlo u prilog da se takav reciklažni centar napravi. Zato što se ne radi o poljoprivrednom zemljištu, radi se o zemljištu koje je devastirano površinskim kopovima, koje je zagađeno, koje nije pogodno za poljoprivrednu proizvodnju. Vidite, tamo gdje mi to tražimo i gdje je to realan i opravdan zahtev, tamo se to ne pravi. A ovdje, gdje je zemljište podobno za poljoprivredu, gdje vi živite u neposrednoj blizini te, da kažem, te zamišljene predviđene za sada tog projekta, odnosno pogona za reciklažu otpada, oni to, eto, pokušavaju tako preko kolena da prelome i da naprave na brzinu i na silu. Znači, dolazimo do zaključka da se ovdje sve radi kontra. Pa ne može se radi kontra. Ovo je velika snaga, ovo je velika moć, građani imaju pravo da odluče o svom životu i ja vas u to ime pozdravljam i još jednom se zahvaljujem na ovom pozivu i sve što budemo mogli da učinimo po pitanju pomoći vama i po pitanju rješavanja ovog problema, pozivam vas da to zajedno uradimo. Hvala vam.